सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्तै स्फटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज मैं 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम पढ़ने जा रही हूँ। सौराष्ट्रदेशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकला वसन्तम् भक्ति प्रदाना कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सौराष्ट्रदेशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिशृङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदावसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्।
बाल महासुरेशम् आवेरिकानर्मदयो पवित्रे क्षमागमेश जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्त ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम् शुराशुराधित पादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि याम्ये षदङ्गे नगरे तिरङ्गे विभूषिताङ्गं विविधश्च भोगे सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकम् श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरर्य क्षमहोरगाद्य केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे शह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् तकमासुनाशं प्रयाति तन्त्रम्बकमीशमीडे प्रयाति त्र्यम्बकमीशमीडे श्रोताम्रपर्णी जलराशियोगे निवाद्य सेतुं विशिखैरशङ्खे श्रीरामचन्द्रे न समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं दाकिनीशा किनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमा द्विपदप्रसेदं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि तं शङ्करं भक्तहितं नमामि सानन्दमानन्दवन
श्रीविश्वनाथमनाथनाथम् विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं ग्रीष्मेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ग्रीष्मेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनं प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं त्यनं भवेच्च फलं तदालोक्य निजं भजेच्च शानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसी नाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।